Dobrodošli na kanal Prelistavanje. Danas za vas prelistavamo ostvarenje Marvel 1602. Ovo je 33. knjiga edicije The Best of Marvel, čiji izdavač Čarobna knjiga. Scenarista je Neil Gaiman, poznat pre svega po Sandmanu, kojeg su zajedničkim snagama objavili Beli put i Darkwood. On se ovde u saradnji crtačem Andyjem Kubertom predstavlja u nešto drugačijem svetlu. Poznati Marvelovi junaci poput Spidermana, Daredevila, Kapetana Amerike, Doktora Strangea i još jednog doktora, Dooma, nalaze se u Engleskoj na početku 17. veka. Ono što ovaj naslov razlikuje od prethodnih knjiga iz edicije The Best of Marvel je novi dizajn. Čarobna knjiga je osavremenila izgled naslovnih strana, premda izgled rikne ostao isti. Marvel 1602 ima 256 strana, knjiga je dimenzija 23,5 x 16,5 cm. Prevodilac je Draško Roganović.